subscribe and like dan share, komen. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore guys. Sore Somai Bandung. Somai Bandung. Banyak yang beli nih, banyak yang beli. Somai doang bang. Berapa sih bang? Berapa nih kayak gitu? Ya, 5.000 katanya. Somai. Tuh apa ngisi dorong, malu dia. Tuh somai Bandung ya bang ya, somainya aja bang ah. Dikit aja. Rame nih sore-sore nih, sore-sore rame. Udah aja bang, langsung aja. Maaf plastik, maaf ngiri. Ya. Oh, terima kasih. Maaf ngiri juga. Gimana bang rasanya bang? Gimana rasanya? Enak. Enak, mantap itu dong. Mantap gitu loh bang. Nah, gimana? Jangan lupa gitu bang. Jangan lupa subscribe and like, and komen dan share. Ya, jangan lupa subscribe. Like. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.